Гала район Баргьапа қыҭан оҩдахьнымхоз ҩнык аҿы ирыԥшааит аминералтә ӡы зҭоу зқьышәи инжәижәаҩу ԥаҭлика. Уи Аԥсны Қырҭтәыла ирҳәаа иахганы закәандарыла Аԥсныҟа иааргеит. Аконтрабанда иҳазлыхратә еилагарақәа ирҿагылоу аҟәшеи Галтәи ҳазлыхратә напхгара рыла имҩаԥган оперативтә усмҩаԥгатәқәа. Урҭ ирылҵшәахеит Гала район Баргьап ақыҭан Баргьап хыԥхьаӡара рацәала Қырҭтәылантәи иҭагалаз аминералтә ӡы, Қырҭтәыла иҭыжьыз аминералтә ӡы Аԥсны аҳәынҭқаррахь аҭагалара. Ари аконтрабанда фактала еиқәыршәан административтә шәҟәқәа иахьазыҳәан ари аконтрабанда иҭазгалаз Аԥсныҟа ишьақәыргылаӡам рхаҭара, аха ҳазлахратә еилакы оперативтә гәыԥқәа аҟәшақәа рҽазыршәеит урҭ рхаҭара ашьақәыргылара. Ҳазну ашықәс иалагӡаны Аԥсны аконтрабанда иаҳазлыхратә бзианы еилагара ирҿагыланы ақәԥаразы аҟәша имҩаԥнаго аусурақәа ирылҵшәаны иаанкыло бзианы Аԥсныҟа иҭаргалоу имаҷымкәа алыҵқәа. Қырҭтәылантәи иаарго алыҵгьы убрахь иналаҵаны. 26 июня 2017 года сотрудниками ОБК ИТП и ГТК АЭРА была произведена проверка торгового объекта в городе Очамчира. В ходе проверки были обнаружены алкогольные напитки и минеральная вода грузинского происхождения в ассортименте. Аԥсны аконтрабанда иаҳазлыхратә бзианы еилагара ирҿагыланы ақәԥаразы аҟәша акырынтә иааныркылахьеит имаҷымкәа арыжәтә џьбарақәеи аҭаҭын аалыҵқәеи Ԥсоутәи аҳәаҿы. Иара убас Аԥсны егьырҭ ақалақьқәеи раионқәеи рҿы. Дениза Гергиев, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра.